mathaa manini tu thutha wa gutirihwo kwa ihinda ria kwihurira ndebe ria ahuraniri a iturwa cia umbunge cia Juja na Bonchari, Commission ya IEBC ni yanjiriirie guthurima mehariria mayo mathaa 48 mbere ya ithurano icio. Juja kaunti-ini ya Kiambu, murugamiriri munene wa IEBC Marjan Hussein Marjan atongoretie maabitha angi a commission iyo guthurima mehariria. Thengia ya guthurima mitambo ya githurano iria ikahuthika, maabitha acio ni mehitithitie maabitha angi a commission iyo aria makarugamirira githurano kiu iceceni-ini ciothe na kumanyuithia mwihitwa wa kuiga thiri ya kiwira na thutha ucio gutabania githurano kinini muhiano niguo kuonereria maabitha o mitaratara iria makahuthira ni undu kinyagia wa kugitira aikia akura kumana na murimu wa COVID-19. Giturwa kiu kia umbunge wa Juja gicigo-ini kiria kiri na aikia akura 1,761 na kiri na iceceni 184 cia guikiria kura gietigirwo utheri thutha wa gikuo kia mumbunge Francis Munywa wa Itito kana wa Kapee na kiguciriirie ahuraniri 12 hamwe nao mutumia wa Kapee niwe Susan Njeri wa Itito. Nakuo kaunti-ini ya Kisii gicigo-ini kia Bonchari aikari a gicigo kiu maugite ni mehariirie kuigana gugaikia kura wa keri. Tunataka hiwe amani, hata mtoto hata mama mse achue kwamba Bonchari atapika kura akiwa na amani ya kutosha. Naomba tuwe na amani sote, wa Kisii abanchali wote tuwe na amani. Giturwa kiu yatigirwo utheri thutha wa gikuo kia uria wari mumbunge John Oro na kiguciriirie ahuraniri 13 aikia akura 52,628 magitanyo gugacuka miti iceceni-ini 102 cia guikiria kura. We are requesting the people of Bonchari, the voters of Bonchari, to make sure that they vote freely without being intimidated by anybody, because security has been enhanced. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.